دەم باش خوێندەکارن هێجا ئەز مامۆستا دڵخواز شێخێ بۆرەمە وانەیەکە نوێژ وانەیەن فەلسەفە ئامادایی سیستێم بجارە مەشخوا ئیرۆ پێشەنگên فەلسەفەیا ڕۆناکبوونێ سەدساڵا حیجدان دو شخوا نونەرê منî ê yekem Voltaire im. Voltaire sala 1694 de ji dayîk bûyê, sala 1778 de jiyana xwe ji dest dayê. Voltaire weke xwendevanekî ronakbûnê tê naskirin û bi hizrê lûk bandor bûyî. Bi hizrê lûk bandor bûyî. Me got weke feylesûfeke ronakbûnê tê naskirin û bi hizrê lûk bandor bûyî. Ji xwe li cem Voltaire baweriyeke yezdanî hebû û dema ew hizrê xwe pêşkêş kir ji xwe berçav nehat girtin yan jî nehat pejrandin. Pirtûka Voltaire tê şewitandin ji hêla desthilatdarî. Tevlî wilo Voltaire de ji hizrê xwe neqeriya û berdewam dikin. Me got Voltaire sala 1694 de ji dayîk bûyê, sala 1778 de jiyana xwe ji dest dayî. Me got xwendevaneke ronakbûnê û bi hizrê lûk bandor bûyî. Me got cem wîna baweriyeke yezdanî hebûn dema ew hizrê xwe pêşkêş dikin, berçav nehat girtin û nehat pejrandin. Pirtûka wî tê şewitandin ji hêla desthilatdariyê û tevlî wilo de ji hizrê xwe neqeriya û berdewam kir. Voltaire derbarê baweriyê û azadiyê de çi dibêjim? Dema ku ez daxwazên xwe pêk bînim, ez azad im. Dema ez daxwazê xwe pêk bînim, ez azad im. Me got Voltaire derbarê azadiya û baweriyê çi dibêjin? Dema ku ez daxwazê xwe pêk bînim, ez azad im. Lê Voltaire bi demêre ev nêrîna xwe diguherin û digê encamekê azadî ne bi daxwaziya xwe pêkanînê, azadî neçariya zanînê yî. Ji xwe nêrîna xwe diguherin, dibêjin ne daxwaza pêkanînê yî, ew daxwazê xwe pêk bînin lê çi azadî çi yê? Neçariya zanînê yî. Azadî ne daxwaza xwe mirov pêk bînin lê şîvê nav demekê me got nêrîna xwe guhar dibêje azadî ne bes daxwaza xwe pêk bînin, azadî çi? Neçariya zanînê yî. Ji xwe ser vê karî berdewam dikin û ji bo vê yekê dîsa dibêje çi? Dema ku ez daxwaza xwe pêk bînim, ez azad im. Lê belê di wan daxwaziyan de neçarî jî heye. Li gorî Voltaire hizrê azadî ne tenê daxwaz û pêkanîn e. Hizrê azadî ne tenê daxwaz û pêkanîn e. Me got gorî wîna ne tenê azadî pêkanîna daxwaz û pêkanîna wê lê jiyana mirov diçe neçarî roleke pir mezin dîzim. Lê di jiyana mirov neçarî roleke Şixwe wek me got hizrê azadiyê ne tenê daxwaz û pêkanîna wê yê lê jiyana mirov de neçarî roleke pir mezin tê lîstin. Em gelekî zanin gelek daxwazên mirov ji çi derdikeve? Ji neçariya jiyanê. Gelek daxwazên mirov ji neçariya jiyanê derdikeve.
Voltaire xwal dijî hizrên kevinperest derkevûta koşînekê dijî wê na û taybet nerînên olî. Wek me got Voltaire dijî hizrên kevinperest derkevûta koşînekê li dar dixe û taybet li dijî hizrê olî. Wek me got û birengekî dijî olê derdikeve şêwazên xwezaya wê nade derdikeve. Voltaire xwe tekoşîn ji bo siyaset شو ما قلت فولتير وقت تكوشينه كي دار دخل درباري سياسات هالبجارتين ما قلت تكوشين دار دخل درباري سياسات وهالبجارتين وراقهاندن هالبجارتين وراقهاندن وبرلمانك آزاد شوال درباري با تشيان بيجن سياسات وهالبجارتن وراقهاندن وبرلمانك آزاد وقت تكوشينه كدار خص ودو زبان تشتي هاني ذكر داوا هالبجارتن ذكر داوا برلمانك آزاد ذكر شبو بيكي تكوشينه كدار خصتيم القاسي الجم فولتير نارين درباري ديمقراطية وآزادية هي لجم فولتير بيجي كسين بندست چه نا به بحثا نا آزادیه و نا دموکراتیه بکن کسی بندست راست فولتير دعوة برلمانترك آزاد دكر دعوة هالبجارتني دكر للدجي أو كسين بندست دواري آزادية دين وديمقراطية دين بحث بكم جبو بيكي تشد بيجين كنجي قل وكسين نظام دست بگفتگوی بكم كره ويدمي حرتش وانضاد بهم يعني دما كسين بندست بحثا آزادية بكم بحثا ديمقراطية بكم ويدمي حرتش تي وانضاد كرن شخص فولتير ببرین شخوا فولتير خود ده خویا کرن وکا هزربانه که برجوازین وک مگود خود ده وکا هزربانه که برجوازین و دبینه او طبقه بندست به مافین سیاسیم او چینا بندست به مافین سیاسیم وقت ما قلت راس بحثا آزادية دكين أو دمينة أو چينا بندست بمافكي سياسية وجنج مافي واي بجداري ريبابرية بده چينا بندست بمافي سياسي دمينة بده بمافي سياسي به وچينا بجداري چه به ريبابرية بده بوانا ريني هاني اشخوا أو ببورين فولتير پیشگیریات چینا سردست دکن و بسروی اساسی جیتی نرخاندن انو او کسی که تیمی پیشگیریات کسین سردست دکن انا شخوا نونری منی دوا یانجی فیلسوفی منی دوا کانت شخوا سال 1724 اجدایی گویی سال 1724 اجدایی گویی سال 1804 جانا خوش دست داییم سال 1804 جانا خوش دست داییم مگو کان سال 1724 اجدایی بویم سال 1804 جیانا خوش دست داییم شخوا او فیلسوفه کی المانیه و تی ناسکرین فلسفه اینا فلسفاک ایدیالیسته فیلسوفه کی المانیه و فلسفه اینا تی ناسکرین وکا فلسفاک ایدیالیست و بخوا فیلسوفه کی رخنهیه تی ناسکرین فیلسوفه کی رخنهیه مقود سال 1724 اجدایی گویی سال 1804 جیانا خوش دست داییم فیلسوفه که المانیه ایدیالیستی و فلسفه اینا فلسفه رخنهیه اجباولو سر فلسفه کانت گوتن فلسفه رخنهگری
کان شخوا هشی مروف دنرخینه و لیچید که گمانه جی در باسی وینات کش بو به که چید بیجیم هشی مروف دکاره چه بسر بخه و چه بسر نخه هشی مروف کاره چه بسر بخه و چه بسر نخه مگود دبیجیم هشی مروف دکاره چه بسر بخه و چه بسر نخه هزا هشی مروف چیه؟ هزا هشی مروف هزا هشی مروف چیه؟ هزا مروف حتا کوی داری بهزه هزا مروف حتا کوی داری هشی مروف حتا کوی داری بهزه به جرباندن هزا مروف دکوه دکاره چاوا بسر بکوه به جرباندن هزا مروف هشی مروف ببورین دکاره چاوا بسر بکوه به جرباندن هشی مروف چاوا بسر بکوه واقعا پرسی هانیش خو کان دکه و کان دکه نوا لیکولینه ده دخوازه پرسی بلسر با پرسی هاتی کرن بکم شخو وان نرینه خو کان ته هش دینه همبری تجربه و همان دمه دیجی دغمایه دینه همبری گومانه و همه کی دنرخینه و سروی اساسی سنتزه که چه دکم سروی اساسی مگوچه سنتزه که چه دکه و به سنتزه هانه نرینه کان ته خویا کرن مگوت سنتزه که چه دکه نبرا هش و تجربه ده نبا گومانه ده و دغمایه ده وکا سنتزه که مگوچه چه دکه و به سنتزه هانه نرینه کان شخوته زلال کرج مرن شخوه نرینه کان وکا نرینه که ایدیالیست لالمانیا پیش دخن يعني الألمانيا يعني أو هزرين إيدياليستين تشكسن وخرد بن الجوري كان بسجريكا زانيني في زلال كرن جبرجو بسجريكا جلكي جرينجم شو الجوري كان دبيتشم بسجريكا زانيني مگود پسگریکا زانین به زلال کنیش برگو پسگریکا گلکه گرینگیم پسگریکا سرکه جم کان چی چاوا زانین پیکته یا چلو مروف دیگه زانینه جبرگو شواز زانینه گنراس به و انجام آمجی نراس به و برنگه کی زانستی به جبوگ زانینا ما نکیم به یعنی او شواز زانینه و شواز کی راست به رنگه کی زانستی به جبوگ تو گمان تیتنه به و تمیجی نه کیمده. لگوری کان شخو نرینا کان دیزاینت بچیم همه زانین مروف دریا شته دریا از منکرنیته یا جی تجربه ده. مگو همه زانین لگوری کان دریا شته دریا تجربه یا از منکرنیته و او بنگه زانین الجم مروفه. مگو ازمون ببرین زانین چه آتی دست خسن گوری کان شخو مگو دریا ازمون کرنه دم و بنگه زانین الجمی چی ازمون کرنه شخو الجم که جم مروب الجم کان مگو چی ازمون کرن او بنگه سرکه زانین الجم مروبه لگوری کان هنن هزر هن زکماکی ده جم مروب هی یعنی راست زانین دریا ازمون کرنه ارته لهن زانین هی زکماکی ره جم مروف هیم ام پیش کی شیروبه بکیش با زلال ببین
کان دبێچن کان دبێژێ خوا مجار ایل جدربه هنم یعنی ارتشیر در دورا ما هیم دریا حساسیت یاجی ام بیجن انطباع دن چه دکه بازانین هانی دکشینم یعنی دما گمرو مثلا اولا در باسی ویرا فی ببه او صورت یکم دما تک شاندن کان جد بچه حساسیت یاجی وقت انطباع تک شاندن و دکشینه دشینش کره دشینه ذهن رد یا هشمندیه رد دشینه الفر هشمندی دی تگین هنه زکماکی جم مروفن دم و جهن دم و جه دما اف دريات انطباع رياض ريا حساسية با مجار جرب اي هاول دوري صورته كم ويناي كم دما دكشينه دريا حساسية رد دكشينش كره دشينه شمنديه ريا ذهن ر دخچت خ اطاره کی چاچوبه که دمید و جهیدم جنبر دشينش كره جهشره وكا فكراكي هزركي ددمرو ميناكي بنج بو زلال بم دما از درباسي فيرا فيد بم از قالك تشتاد بينم صورته كم وينايه كم از دكشينم دوده شينه هشمندير يا ظهر دخيم تشاتشوفيكا دمكيد وجهدم وجنفرد شينه جهجر وكا ددخو ياكرن وافولا هاني مثلا فولا ا كوندنيم انا كا جورين آگهی گرتنی لجم کان چیم شخوا دی جوره وینا هنه بری تجربه و تجربه یارم یا بری ازمون کرنه و ازمون کرنه یارم بری تجربه شخوا بری ازمون کرنه ابایاد مروف تشتکیل سر ناکه بين نزيكي وينابه وكا خود ميني يا جم جد بيجين زانينك مايندين يعني مروف تشتكي تسر ناكا بايا ابري تجربيه اب تجربيه ره از منكرن يره شخوا ابايا دريا شدگي مرو دريا از منكرن دريا تجربه مروف ره و چعديريه ره ديگه مرو يعني تشي دريا تجربه ره چادری امروز دیگه به زانینا هانیم. آنا اخلاق یا سنج جم کان چیم؟ سنج جم کان چاوته شیرو بکرن. شخوا کان دبیجی زاگون سنجی زاگونن تکزن مطلقاً الحمید می و الحمید جهی چه دبم. اجبو امزلال بکن امینا که بدن دبیجی که کیف خوشیا دبیجه که کفخوشیا دنیا یا جهانی گشی کفخوشیا جهانی گشی لسر کشتنا زاروکی بن او کار هنه کاره که نه اخلاقی نه سنجی جبون فكرة وينايا هزري زلال بكن دبيتشي كيف خوشيا جياني قشي السر كشتنا زاروكي كيف يعني كشتنا كيف خوشيا جيهاني قشي السر كشتنا زاروكي كيف او كشتنا وي زاروكي يعني تشتكي ناس نجي يعني شي نابه زاروك بي كشتن دبن شو واتي دبن جبولو ناريني وين الاخلاقي تمي تكزن ومطلقا أنا نونري مني داويش خوا جوهانا شارلوت جوهانا شارلوت خوا سال 1725 1725 اجدايق بوين وصال 1782 1780 ودوان جيانا خوش دست دايم مگو شارلوت
يا جوانا شارلوت سال 1725 ده جدایک بوی سال 1782 ده جیانا خوش دست دایه شخوال ألمانيا دجين دسبيك ده هزري خوا دريا هلبستاره ده خويا كنيال بيج دخل وبشتي ويرش خوا دواري فلسفي ده كار دكم اگو دسبيك ألمانيا دجين دسبيك هزري خوا دريا هلبستار ده خويا كنون بشر دواري فلسفي ده كار دكم اشخوا جبرهمين ويني اي حريب نابودنگ جبو جنان خطين فلسفي جبو جنان خطين فلسفي أبايا برهما ويني حريب نابو دنگ جبو جنان خطين فلسفي شخود في برتوغا خود خطين فلسفي وبميناكا دد خويا كرن والغوري جوهانا فلسفة كنجي دست بيدكي دما مروف دهزرم فلسفة كنجي دست بيدكي دما مروف دهزرم ودبيجيجي جرك حمه هزربان أو هزر جم خوا بار بكسين در دورا خوريا بكسين درجي گشي هفار بكم في رنگي ام وانایا خواب داوی دکن آنا می پوره پرسه نرخاندنه چاره سر بکن پرسا یکم نرین ولتر درباره آزادی ده نرخین ولتر درباره باوری و آزادی ده وها ده هزره دما گو از دخواز خوا پیک بینم از آزادم اف نریناوی ین درباره آزادی ده هاتا پیشوازی کرن لی ولتر اف نرینا خوا گوهر و گهاشتی وی انجام گو آزادی به دخواز خوا و پیکان نه به دخواز و پیکانی نه آزادی نچاریا زانین تی واتایا گو زانین و نچاریه لسر به تیگشتنا هزری خوا بردوام دکم پرسا ددوا چما لجم کان پزگریکا سرکه گرتنا ری و ریبازا زانینه گرتنا ری و ریبازین زانینا راستم هگر ری و ریباز نه لگوری شوازین زانستی بن بگومان انجام وکیم و کرد بن في رنگی مانه خداوی دکن حتی وانه کدن بمین کیف و خشیدم